metse ntho ya modimo sa re letho bona ba tlo tloya ba no tsamaya ka modimo sa re letho bona maloko a tlo rwaka re jwana o tlisa dintho tse re sa di tsebeng ka ga leloko ntho ya hao tlo re senyetsa leloko wena ba tlo tla ba o rwaka ba o lata ba re jwana o tlohella meetlo ya bontata rona ka lebaka la nthwena ya hao ba jwetsa hore ha modimo a buile ho lekane le ka bala tlohela ha modimo a buile ha modimo a buile ho lekane Welcome to today's teaching by Pastor Jeremy Thabang. Stay tuned. Book of Matthew chapter 1 verse 18. How we told say kopa ore balle yona akompolane e ko fela motho wa ka mara na Jesus Christ ya boko haholo. Matthew chapter number 1 verse 18. Sehlo se re tswalo ya Jesu. Tswalo ya Jesu Kristi e bile jwana. Mae Maria ha se a lebeleditswe ke Josefa. Ba eso ka ba phela mmoho. A fumane ha e le moimana ka matla a moyo halalelang. E re ka ha Josefa mohatsa Maria ane a lokile mme a sa rate ho mo hobosa a rera ho mo hlala ka lekunutu. Yare asa hopotse jwalo lenyelo ila morena la iponahatsa ho yena torong la re Josefa mora Davida o se ke wa tshaba ho inkela Maria mohatsa hao hobane se emotsweng ke yena se tswa ho moya o halalelang o tla tswala mora mme o tla mo rea lebitso la Jesu hobane o tla pholosa setjhaba sa hae dibeng tsa sona. Mona mo re balanteng e tloela moruti wa ka o tsamaye le nna ke tsebo krete. Re bala ka ditaba tsa lenyoloi. Le tla ho Maria. Le tla le rometswe ke Modimo. Ha le fihla lenyoloi lena le re le bua le Maria ha o e bala o tla hodimo kwana. Maria o ananela seo lenyoloi le se buang. Dumela mohauhelo wa Jehova o bone mohau mahlong a Modimo. Bona o tla emona o tla tswala mora mme o tla re wa lebitso la Jesu. Maria o re taba yeo e tla etsahala jwang ho nna athe ha ke tsebe monna. Maria taba yena e tlo etsahala ho yena e tlo etsahala ka nako yeo a le engaged. Amen. A lebelletswe ke lelapa la habo Josefa hore ngwetsi ya rona ke eo a ntse itlotsa ka di-makeup monna a bolokile khompi a le habo kwana a le ka o maintaina di-body le difikana a emetse letsatsi la lenyalo hore ha letsatsi la lenyalo le fihla a lo hlaya e le morwetsana ya hlokileng yeo a tla ananela lo amoelwa ha fihla lenyalong. Ha ntse itukisa ka lokisa khompi bibele se re ya ba lenyolo ile ya fihla. Amen. Ha le fihla la ga bona monna wa itukisa mare Modimo sa le teng o batla o sebedisa namene ya hao. Modimo o batla o pholosa lefatshe mare o hloka nama ena ya hao. Bona o tla emola o tla tswala mora ebe mora ya o bitswa lebitso la Jesu hobane ho tlile ntho e tlo boloka lefatshe. Amen. Ntho ena ya Modimo a tlo etsa e tlo boloka lefatshe. Maria ba le bothata re Modimo bona ke engaged ke tlameha ho tlotla ke itukisa e tla re ka tsatsi la lenyalo ke hlae hantle jwale ntho ena ya o e buang e tla etsahala jwang na hobane ha ke tsebe monna mpo nkemekemele hanyane he mohlomong ke nyalwe ka morago ke nyalwe re tla bonana. Modimo a re no, the time is now. Hona le kana go engwe ha Modimo a tlisa dintho ho rona re utlwe ka Modimo ke sale monyanyana ntate Modimo ntshwara le hanyane ntho ena ke tla e bona hosane mare Modimo a re ke nako o tlameha o nka kgato o bue jwalo ka Maria hore bua morena mohlanka wa hao o mametse thato ha e etsahale ya hao.
Modimo o sebetsa ka batho ba ready gore thato ga o phethale ya hao o le Modimo. Yes, ke na le thato ya ka, ke na le tabatabelo ya ka, mare Modimo ha o etswa thato ya hao ka bophelo ba ka, ha o etswa thato ya hao ka nama ya ka, mamela a ko phela jalo ka Maria o kore Modimo ke ready thato ha o etsahale ya hao. Le ha eba ke senyela ke difikara, ha eba ke ka baka la Modimo bua morena ke mametse. Amen. Maria a dumellana le lenyoloi hore a jare mpho ya Modimo e lo boloka lefatshe. Maria o na sa amoela nthonyana. That's why batho ba mmitsa Maria mma Modimo. Mamela ha ba iketse ba utlwisisa ntho ya Maria ana e jere kampeng ya hae. O na sa jara mothwananyana fela, mara o na jere ntho e lo pholosa lefatshe. Hothwe yena yo mo jarileng o tlo pholosa setjhaba sa hae dibing tsa sona. Mamela setjhaba sa yo Maria a mo jarileng a ba se pholosa ke sa yo Maria a mo jarileng. O na jere ntho elo pholosa lefatshe. Mamela hona le ntho Modimo o jarisitseng yona. Ntho ena ho hloka fela o dumellana le Modimo hore e tswalwe ka bophelo ba hao, e reretse ho pholosa lefatshe la hao ka nako yena eo wena o phelang ka hara yona. Jesus the Christ. Ntho ena e reretse ho tsamaya le wena, ena e reretse hore Modimo mamela e ka nne ya ba lelapa leno ke la bofutsana. Ntho e tlo tswalwa ke wena, se ba wa ikhalala, e tlo pholosa lefatshe la haeno. Amen. Le re nyoloi taba yena e tlo etsahala ene profeta ke mo profeta Isaiah. Ha re bona morwetsana o tla emola, o tla tswala mora kapa re bona re filo mora borena bo lehetleng la hae. Amen. Jesu ke morena. Ntho e tlo etsahala ho wena ha e ka le mona ene profeta o ikgale o mpa o so etseng. Modimo na le morero ka bophelo ba hao. Na Maria ke enwa ha ke tlo fumana ntho ena ya Modimo o wa e ananela, o wa e amohela. Taba ke ena re fihla 18 ha ke Modimo ke Modimo. Haleluya. A gore Modimo ke Modimo. Ha ke tla ho bua le Maria ba dumella, Modimo o sia Maria o ya ho Josefa. Amen. Jesu ke morena o ya ho Josefa, o fihla a bua le Josefa. Jesu Kriste ke morena. Now why Modimo a ile ya ho Josefa? Hantanta Modimo o batla wena, o tlo sebedisa wena, ke wena ya tlo pholosa lefatshe. Mara Modimo already ho buelela kae ka bakae mo maemo a ka bang teng a ka o sikisa. Hallelujah. Josefa ya lebeleditse Maria o fihla a utlwela ka dipale mangolo a bala hore hela yeo mo lebeleditse mpa e sele kana sepiti hambo se hlahile monna a go iphutha. Josefa ya o re balang ka yena hantle ka sepo ke morwa wa Davida le nageng ya hae, o hlale lapeng la borena, ke monna ye tla mo hlanganyana ebe mahosana a ema kaofela naha ya ema ere ka jeno ho nyala morwa wa morena. Amen. Itse ha ntsa tsamaya a utlwa dipale mangolo a bala hore yena yeo mo lebeleditse Maria, mamela monna o se a le mmeleng, o se a kopane le monna ye mong. Amen. Ntho e etsahetseng mona ke hore Maria o dumellane le lenyoloi a sa consulta Josefa a lekeya. Amen. Re na le batho matsatsing bo ha Modimo a bua le bona a re ke batla o tswe le mona, ke batla o sebeletse o ye kwana, ebe batho bana ba lo consulta bo papa hore na papa wa dumela, o lo consulta batswadi na batswadi ba dumela, o lo consulta metswalle na metswalle ya dumela. Mare Maria hanare nkeke ka lo botsa batho ha Modimo a buile ho lekane, nkeke ka lo batla maikutlo a batho ha Modimo a buile ho lekane, le ha ba ka ba nsoma ha Modimo a buile ho lekane, le ha ka ba rwaka ha Modimo a buile ho lekane. Maria le bana ka Josefa a sheba Modimo mo bua ya re ntate thato ha o etsana ya ha bophelo ba. Amen. Ha ke ta o
o etsa le ya hae ba ne ba sa consultwang ba lekeya mamela ho na le batho ba lekeya ha se ba utlwa hore modimo o tlo o sebedisa hosane ho sa tshwenetho ho bona ebe ba kwata ba re na modimo ya ba ha sa njwetsa ya ba na modimo ha sa tla honna ha eba nthwena ke ya modimo mpotile kae mamela modimo o romenna ha roma wena ha tlo ke approval ya batho ha tlo ke approval ya batho hore a sebedise ho itse o tlo pholosa setjhaba sa hae ke binta sona ke setjhaba sa mang sa hae ha se sa bo mama le bo papa le bo teti le bo kaofela ha bona ke sa modimo ha roma ha rumeletse o a ikisa o re nna le wena ha di tsamaye re kwana ba tlo hloya hobane wa moetse ntho ya modimo sa ka letho bona ba tlo hloya hobane o tsamaya ka modimo sa re letho bona maloko a tlo rwaka re jwana o tlisa dintho tse re sa di tsebeng ka ga leloko nthona ya hao tlo re senyetsa leloko wena ba tlo tla ba o rwaka ba o lata ba re jwana o tlohella meetlo ya bontata rona ka lebaka la nthwena ya hao ba jwetsa hore ha modimo a buile ho lekane le kampa la tlohela ha modimo a buile ha modimo a buile ho lekane ha modimo a buile ho lekane Joseph a rera o hlala Maria ka sephiri Bebele re a sa tsebe e itse ha Maria ke ta o dumelana le lenyoloi a sa consulta ya ba Joseph o etsa qeto ha ntse be a tlelwa ke a mohlala a re ke mohlala ka sephiri a sa tsebe ba ba lona ka bona hona le ntho tse di hladileng ka sephiri le sa tsebe ke di tloetse ka sephiri le sa tsebe mamela ha eba di hladile ka lebaka la modimo di tlohele di ikele ha eba di hladile ka lebaka la Jehova ba tlohele ba tsamaye ha ba tsamaye wena tsamaya le modimo tsamaya le modimo tsamaya le modimo tsamaya le modimo Gamba ka hlalwa ke batho se o hlalwa ke modimo Gamba ka lahlwa ke batho se o lahlwa ke modimo le a lekana nsoma ha modimo wa ka trata ho lekane ho lekane tlhokela motho ya ka reng ke tsamaya le modimo ba nsile ka ba sa nsia ke tsamaya le modimo ba mrwaka ba sa ndwake ke tsamaya le modimo ba re ke tlotsitswe kapa ke sa motswa ha modimo a re ke tswe le bona boa morena mohlanka wa hao mametse bua morena mohlanka wa hao mametse amen ba bangata ha ba lahlwa ke batho ebe ba lahla modimo ba go gamela batho ebe ba swa ba go jwale modimo wa bona nthwena ya hao e re ntsha mejo hanong modimo nthwena ya hao ke a e tlohela ke lata batho bana modimo phephi ke ne ke itse ke tla ikelatela jwale bona ke lahlelwa ke 1 le 23 modimo phephi ke tla o bona e re ke lokise ntho tsena di loke no batata ba o kgothatsa ba re di lokise modimo o tla o thola sana tsamaya le modimo tla di lokisa ha eba ke tsa hao ke tsa hao modimo tla di lokisa ga wana le tsona Bebele sere ya ba 18 mona ha Joseph a keta ho itlhaswa hlale motle ene le batho bohle ba motse bana ba understand that Joseph ka motho bona bo re ke understand the situation ya brother Joseph o dumellana le sister le tlonyana ho sa le mmele le so kopane a ntona ke mohlolo yena wa taba di Joseph a re se ke ka tlontlolla ngwana wa batho e re ke mohlale ka lekunutu a sa tsebe hona le ntho tse o hladileng ka lekunutu sa tsebe o so tla bona ditholwana ho di o hladile o so tla bona ha o feta ka ga mathata hore ha ebo hona ntho tse hladileng o so tla bona ha o lla o sena ya o phumula o hena manna ha e ka le ye o hladile tje o so tla bona ha o kokwe ho eletsa o kopa thuso ho sena ya hlahang gati ba o hladile ho le hlono lo ba roha kwang ba llang ka lebaka la modimo itsa le mane ba lenyolo di a fihla ho yena la Joseph se tshabe ho inkela Maria mosadi wa hao amen se tshabe hona le batho ba tshabang ho tsamaya le wena ka lebaka la modimo mara modimo ready o ba lata se ke wa tshaba se
ke wa tshaba ba bang ba o hlobile hobane ba tshaba batho ba o lahlile tjena hobane hantle ba tseba hore wena ba o rata mara ba tshaba batho ba tla reng ba tshaba ho tsamaya le wena ba tlohellele modimo nako ya modimo e tla fihla maphelong a bona se tshabi e nkele Maria mosadi wa hao hobane se entsweng ke yena ho yena se entswe ke modimo mamela hena lenyolo ile re ho tlo etsahala tjena he yena mosadi eo wa hao o tla tswala ke mosebetsi wa hao o tla tswala mora na wena mosebetsi wa hao o tla mo reha lebitso la Jesu mamela dintho tse o lahlileng batho ba o lahlileng ba na le assignment ya modimo ba tlo kgodiswa ke modimo bophelong ba hao ho na le ntho tse ba tlo re tsona tseo modimo a ba laetse o ba o re tsona ho na le ntho tseo ba tlo di hlonolofatsa tseo modimo a ba laetse ho na le dithuso ba tlo tseo ba tlo di tlisa ba tlohele ba tsamaye ba tla kgodiswa ke modimo ka nako ya modimo ha ba fihla ba tla bona ba o roa ka maobane bona ba tla tsebisa lefatshe hore yeo o tlotswe ke modimo bana ba o hlwaile maobane mara e tla ba bona di-advocate tsa hao ba re ha e le yeo yena o tshaba Jehova bana ba o soma maobane mara ka jeno amen mona ke le teng workshopong moruti e mongwe wa hlaha wa paka nna ke re ke ka nkgaka ka ditwe ke tsebe e kgolo ka ga naga ka mone re e ratang kaofela ya ba modimo o bua le yena hore he monna tsamaya o lo qala mosebetsi monnena wa modimo a tsamaya ha ke ta o gisa yena ke re kenya moruti wa hae ya ba ke re ke kaofela ya kopana e dula fatshe ya mo khesa hana atleha hana modimo he satano sa mo etetse he le magabe le ana ba mo rohaka ya ba o dula fatshe le mosadi wa hae ba se bile ba tshaba le ho ya ka ntle ba shebana hana hore na go tla ha ba tsamaya batho ntse ba shebile le bona ba tsamaya ntse ba ithatsha hore e se ka ba di-case tsane se di teng mara batho ha ile gona ga tla tsamaya le modimo amen o re ka letsatsi le leng ha ba ntse ba tsamaya wa hlaha e mongwe wa baruti kerekeng eo a tla re monna wa modimo ke leboha modimo ka bophelo ba hao ke bopaki bo felletse hore motho ha a khesehe amen ke bopaki bo felletse hore motho ha a khesehe a o leka hore re ne re dula fatshe le bishopo go romella mollo go romella dikhese go romella matemona mara o ntso o eme o ntso o phela re na le bopaki ba hore motho ha a khesehe ha a tsamaya le Jehova mamela motho ha a khesehe ha a tsamaya le modimo ba tla o rwaka ka mabitso ha di sebetse o tsamaya le senatla lebitso la hae le ka hodimo mabitso a dikhese le ka hodimo dithohako ke lebitso la Jesu ho te borena bo di hendleng la hae he shall be called wonderful the counselor the mighty God ke modimo ema ka motho wa hao ke modimo o ka hodima maemo o ka hodima baloi o ka hodima matemona ke modimo ya phela ke modimo he is the mighty God o ya phela a go bone bolo wa go re tata o modimo o ya hanalela o modimo ya. Thank you for listening to today's broadcast. Pastor Journey Thabang will continue this teaching next time. May the good God bless you till we meet again soon. Remember, you can call or WhatsApp Pastor Journey Thabang on 5883-7132, 5883-7132. Or you can visit our Facebook page, Journey Thabang, and subscribe to our YouTube channel, Journey Thabang. We love you, above all, Jesus loves you more.